Dr. Maisel Amprin Lingdo ke Menteri Berikmi Ikatarat Kokot Kokia ke Sorkar Jela Kalawan Baniadan Benta Tangkat Tukat Nipor Hak Jengelang Rakyat Dap Shipos Nam ke Ayush Medical Association of Meghalaya AMAM Hak Step Jokah Khatsan Tarik Ukula Lengkot Arja Arpusan. Ya kini kejengelang Rakyat La Penlong Hamoro Institute of Integral Training MIIT Dan Giti Hak Ba ke Dr. Maisel Amprin Lingdo Kala Shimru Ya ke Benta Ban Ai Jingkren Kum Kokongsan Ban Ai Kublai Kitbok Yaka Association Hak Jingdap Shipos Nam Jongka. Hak benta jingkren ke Dr. Amprin kala kren halor ke Ayurveda bat homeopathy bat marsendap ai jingkren kala shong shipor bat petno nak te jingelang ban be yakiwei pat kikam. They were not even happy with what we were proposing, right? Yes, But all of that has been corrected? has been corrected. Corrected to the largest extent possible. Because you see, when an organization like Ayush is started without even installation of service rules, everybody's service will be compromised. So I don't know why that happened, but with Dr. Joram in position as Director Ayush, and with the Government of India focusing extensively on Ayush and its strengthening in the country, I want to give all of you the assurance that we will get there. We will get there. You need to understand that I think there are 2-3 groups of qualified individuals, right? Not everybody does the same course, not everybody is at a desired position, Yes. from what I understood. So there are your seniors, so then Ayush is linked to, what is that other one? Homeo. So have they delinked Homeo from Ayush, or is it still? Madam, Ayush stands for 5 systems of medicine. No, I understand, but in the actual service rules and your confusion is there, right? Yes, madam. Because the Homeo doctors are also there, the Ayush doctors are also there. So I hope that finally they're dealing these 2 services. Yes, madam. We are looking into it. They've done it, right? No, I know they've done it. Earlier you were linked with the Homeo guys. So the seniority, this, that, there was so much of confusion. So let us see what finance department says. Let them give us their official observations. Then the same service rule will go to the law department, where again we will try to correct all the anomalies of qualification vis-a-vis experience. Otherwise you all will be very upset. And I've had several debates happen in front of me with officers, and I really don't know what you guys are talking about. But now I've kind of got a hang of what the problem is. The problem is very clear. Somebody from Homeo is going to help you, whereas you are better qualified or something, or more years of studies or something. So these are the issues which crop up if you do not correct things from the initial stage. Imagine your association is celebrating 1 decade of existence, and you still have these very difficult situations. In fact, I've seen some of your leaders have very active debates with those other doctors who are not Ayush. And am I right? Yes. Yeah, that is my observation. Shnangi lagi jombi practices. Kilat siya kishnong gitawag papi. 1 kishnong tabray jombi. Please sit the clinic pa jom. Come ekte. Palay papi na kwa. Ya kasorka pakan perle pina doktor. Ngating ngong lagalek ni miyak jare. Kajing nang gajing start kung pilayo ang mga degree. Kalate lupa kasenyang kabalawan pemi ya kakamay kachiti jupi. Dia akon sapat nete. Pempoy resolution. Yaki nasru ngacu ang ya kacu. Yaki paramedical staff ru ang ya kacu. Yaki teki agri graduate through maong kacu. Ya upload ya kakakam surka. Ya upload ya kakam surka. Nurila na iba i graduate. Kilik kaya sila kisno kita. Senyang ya ka inang kasalang. Kacing lutoy gandai ya karibor kajay kandai. Naman midon kami ya pi. Lada iba tapi kilik kaya sila kisno kita jong piru. Kat mo
Oh, kejengera. Jadi nak sosok. Kipriya kijungi kipak so tho. Tapi a simple thing like hygiene. Pipi deh kita, kimalan na, kita leceh kita kisah kita. Kilat sih. Ya ka service ka jumpi. Mani to ipinga ray ka tapos na. Ngayon iba ka enthusiasm jonga, ka dedication jonga, blay ukute. Blay ukute. Most of the time, kikun jo ka ni generation lagi kwa immediate gratification. Mentah-mentah apa long. But I promise you, I will work. Unfortunately, you have to come back again. You have your butin, you have to ke service room. Naman kelak betul melak mo regular. Tingin have your credit saya tak kawai dia. You have credit di civil society begitu biar halal kan dan di extend ke age itu. Naman kita kita ni kau bukan penting ini. Balik biwa pun kondor ki age kini kan. Tak parwatan na kajong-kajong ka ikya sama pansensya. Tambangannya komplain dia lam ini syakmat pun ini pacik start ke janai ke JUI ke kerpa bangin lah bangin package load ya kini ki anomalies ki bedon nang bangin yo ya kata good work in badan tentang begini kentin cia jamu EP paro sabha ya kan resolution to fishing means ya means ya have a discussion no. Maria Pet ke menteri ki noi lam ka association ki la benyau ya ka jing sngo tho bakla ka te ka menteri halor kini ki lanjing puli bat jing sumar. Habakran ka Dr. S.I. Karshandi balasong tat na ka kam kala ong baka menteri ka bakla ya ka jing mot ka ayurveda bat homeopathy bat ka kentu ya ki noi lam ka association bakin ya selok sani bha bat ka menteri halor ka te ka benta. Kebenrap ru bakim dai ban shania eka sarkar bat ki dai ban mi shamadan khnang ban yo eka jingdon kam ban pens kampura ya ka jing shakri ki ayush yang petik direktorat nakajam yang bawa ni plan menbu itu petik dari yaki suction post bat panginam yo yaki promotion iong baki mepetik doktor ki kan senior ki ayurveda dia kata dengan sutu syo kayak gitu mojo ni tewala kata lu ngatai kan kerpa ka association bahkan penklan bukan klan dia bukan penklan but PG members baru support jadi mana ya kesan rapat tu ya kan yang mak state tu ni ya kan ni kita panggil lagi ini dulu mensyuar maka casting nak kami kipasat kipai tu ni teng bat dia ki bread teng bat dia ki dari lagi was ki bat tur teng ngatai ki wala dosbin ki lagi te kunta te mental ni te ngatai la kan klan ya akan lompoi saya ketika service rujungi. Nama kapol jungi kat tu ngilak ya kun lu. Tak kajengnya hala, tak kajengnya Kumta mo la mansuang no tinday mentala kayo ki members ki bajamnut la jenjang. Si saya tadi perhatian dulu punya pengasang bagi ngong madam kadon kapus kendai teli ki pus ki sanction pus ki bana sui mentah makan. Kendai kadui teli mentah ni. Te kata ki di pus ke bangi ki doktor senior ki mi transfer na Jaka ki pus la makan. Ngai tu pi bakat tu kapus ko bakan ha katu Jaka ka het ka imbe. Sila ka het ka im ka bot katu tulok jom tu ke jom katu ka bakan pus sei kale. Kata ka di question mata ka het kan yak katu kapus ko atu. Sisin ka het ka im katu sanction pus ka don. Ya katu di ben rekam ong em ni mak bale ya katu lempat upload ya ka service rule. Katu ka sanction pus ka di jongi ibarin. Ki sanction na to ki pon sya ka barin. Kan nom ya poi itu makanika directory bami ta directory ka di banon batmai bikin sanction di banon batmai dikiti pus ka sanction ki bala sigi kumtu dengan tarai ka dika kita pus jungi ki barin tiga ada ban thugno appoint ni ki doktor kum andak CF ki sakhat pa ya ka MPSC ni ya ka ka bagi kwa ban kha ka exam bikin sa ai permanent ki kan te khatwei tali ki pus ka thai ki de doktor khatwei tali ne Habis di merupakan pos, balai, mentah. Bagi propose mana? MD bang propose, di balai ke pol bersomu, bah, yuk transfer yuk kau sini kan. I think so, madam, 14. Tim ni khatwei, betul. Man ki district idon te kata ring ke dewe ke jing bah jing sha kum ki senior nang ni la bun ki ba la de
kibala atre kontraksual kilabun. Atu kapus pus alis di ban aila kan yang doktor bagi dia ban room kan. Dia room create kan. Tam makin join 3F tu. Kalau biar ti masalah kan bagi mon kan. Kata kan dia ban berhak mana tengah ya kan mai itu tema institut ini kata lu. Tengah try kan ni doktor alis saya ha balik saya bahaya kan ni. Ya doktor Amporin. Ne tema sip yo kile kenapa kata ni dia. Kata tengah misalnya ai government misalnya saya nama visual kalau untuk misalnya aku nunggu mentale tetap suka yang kata tu ini iba yang terekam sampai ini mapi kalau menurut tu ngana visual ni kalau orang ya kalau dia suka kamu tu bapin up yang keservis dulu nak government sedang menyekino kalau orang ya tak I mesti lagi orang yang kimi surat inform mereka ikut doktor atau surat kalau minit ini apa dia untuk tiap kinlerani, kinhapan kuat sekami. Dia kata tengah tiap kesami doktor Alista, bayi penbek gubernur tambah juga bidang yang up yang saya tak servis dulu hadu bukan kami dan government kata kesami. Lain kalian jangan tengah ngadon baik kata hingga jings kau dah tu kepol mengarang teri mengalaju orang ini doktor. Bahkan ini sedang banyak kino ini mi agitation bagi juga banyak lagi doktor buat kini doktor tiba terima kontraksual bagi kistir. Mereka kata pangkoi seiru. Dia kasih sampai doktor mentah bakin spesial, menyusiar bahaya servis sul he ikadon, yai apsipor apa sampai dah kamulong pada dia kilakan dia sakmat dia kata kepada ayah advice mana kata ini kalau kasih ngapi pindah dulu. Dia kata ni dia ngasu komen bangin nomia sak ni. Isai nak pemang ni belasong te ni sutu ini te bantu pas untuk bantu syong te bantu klinik kami ke basuk bantu klinik don kami ke baiseng ke bayi emo te bantu kuliah itu klem jam long ni kuliah tiba kena kesokan sisi mengenali kuliah ini kuliah tiba menginjau ini kena kami jam mengenai trek te superman banyak kibar apa kena lombri wan bri ya ketgok hi subuh harga jing doai dan ni subuh tang jing doai ban blame nang yo ban kerku ya dikena hi baro namara saya baro hi kedoni jikso mo ada kebedoni kami jam di klinik kan nu mau ngilapan kamai ru ya kata ko hi buat dani ceritanya ban so klinik minda yo nang pangkan kata te kalau tak ada bersutu te aku blame hi baro te saya don kebensiam manya trilang don kebensiam manya syak don kebensiam kabab ini banya kun banyo ya kejinjor kabakong san ya kanitang kata bangini banyo ya service rule ban approve ban banginyo ada kedai menteri tagajon tang kata ngila lakim na kiwei pa ngre tingin syakti sakku ya kiwei tika bangalong na mangila ya pun palaki ayus mandak henti ngila palat haja dei doktor bat ayurvedik bat yoga bat mau petik, nanti tinggal pun, ayo berdek adon ni mak satu hutan, sepatang deh, dan ni atam satu sepatang tu, deh entah kan, ini susah, jauh sah sendiri di khususnya di bawah hak kayaknya dok kapal ini, tinggi apa dia, long buka long yang syah, saya terhitung, ya terhitung ya corporate lang maka association, nang makan jauh bor, kan jawabannya bentelur dibikan mana asyik mat. Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya